Zdravo svima, ovo je treći meč turnira i ovoga puta igram protiv AS šestice. Ova AS šestica je veoma loš igrač. Lagano sam ga pobjedio, izgubio je prve dvije runde do sad, tako da sam bio prilično siguran da ću da pobjedim u treću rundu. I sada ću samo da ubrzam dok ne stignemo u grad. Razmišljao sam kuda će on da ode. Vjerovatno ćemo da se sretnemo u grad, ali pošto sam bolji igrač, vjerovatno razmišljao sam da ću lagano da ga pobjedim bez ikakvih problema, bio sam veoma samopouzdan. Išao sam ovdje oko, očekao sam da on prvi počne da kapuje, da bi tačno znao gdje se nalazi onda i kako da postupim. I kada sam ovuda došao, malo sam ovdje čekao. Pošto sam vidio da još ne kapuje, počeo sam da paničim pošto je tako loš igrač. Pomislio sam da nije možda otišao tamo od A1 do K1 tom linijom. I zato ću sada ovdje malo da se zaletim prema kapu i evo ovdje čekam da on kapuje i sad sam počeo da paničim jer još uvijek ga nije počeo da kapuje, nisam ga spotovao tu. Mislio sam stvarno da, pošto je toliko loš igrač, da će otići on da okolo. Sada sam se zaletio da vidim gdje se nalazi i evo ga izađe odavde. Ja ga trakujem i on mene pogodi što je veoma loše. Pokušao sam sa strane ovuda da mu odem, ali ništa. Onda sam ga face hugovao. I sada ovako samo se borimo. Uspio je da me penuje. Ovdje sam pogledao gdje me penovao. Vidio sam, to je veoma loše. Pokušao sam ga gurnem što više prema zidu da bi bili na ravnom. I sada ovako polako ga ovdje ubijam. Ništa posebno, veoma je lagano bilo. On bouncuje. Očekivano. Loš igrač. Pokušava, u stvari ovo je veoma dobro. Pokušava da vrti kupolu da ga ne pogodim, ali i dalje ne radi to, mislim, to je efektivnije na velike daljine, ali ovako i dalje ga lagano mogu pogoditi. Low rollujem nekoliko puta i zato ga ne ubijem sada. On opet bounce i ovo je sada čista pobjeda, samo treba još jednom da probijem. Gledam gdje mogu da ga probijem i pobjeda. I to je to bilo, to je treća runda, veoma lagana. Nemam šta više da kažem o tome. Loš igrač, ja sam jednostavno bolji bio ali pleo sam.